Yes, reka mbasuze inshuti yakunze mugenda mudukurikira kuri Trend Nova TV. Reka mbasuze kandi bahani kaze mu makuru ya none, amakuru araza kubakira ku nyungu zitandukanye. Na amakuru ukurikira kuri YouTube channel yacu nayo yanyu, ugakanda subscribe kugira ngo amakuru yose ujye uba mbere mubo ageraho, ndetse wamara ukanda subscribe ubundi amakuru yose ukajya uba mbere mubo ageraho. Hanyuma rero mbahaye ikaze. Wakibaza ngo umunsi tubafite iki? Umunsi turaza kubabwira ko u Rwanda ndetse na RDC biri sinyanira nyine amasezerano muri Amerika mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kubwira ko kandi Imana yategetse umuramyi wo muri Kenya gutanga ibiringiti muri RDC. Ndarakubwira ko umunyekongo yatakambiye Perezida Paul Kagame ngo amusaba kurekura General Liyetona Rurankunda. Nguko izo ni ingingo amakuru yanjye ajye kwibandaho. Ubwo icyo nakubwira ni kimwe: kanda subscribe, numara kanda subscribe amakuru yose ujye uwa mbere mu bageraho. Iyo utakanda subscribe ntago amakuru yose uyabona ku gihe, reka ntago uyabona ku gihe. Beta rero kuyikanda ubundi amakuru yose ukajya uwa mbere mu bo ageraho. Mbahaye ikaze. Reka dore kuri ivuga ko u Rwanda na RDC birasinyirana amasezerano muri RDC. Reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko kuri uyu munsi hari amasezerano u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo birasinyana. Na amasezerano kandi ashyirwa mu kono hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe na mugenzi we wa Kongo Kinshasa yitwa Therese Wagner Akayikwamba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yatangaje ko aba bakuru ba diplomasi bombi, ubwo n'u Rwanda ndetse na Kongo, bari bwakirwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Nta makuru kandi arambuye Amerika yigize itanga ku masezerano nyine ari busenywe hagati y'u Rwanda ndetse na RDC. Ibihugu byombi kandi icyakora birasinyana amasezerano mu gihe Washington imaze iminsi nyine yohereza intumwa zayo i Kigali ndetse ni Kinshasa. Ni intumwa kandi ziri mu mujyanama wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika yitwa Masadi Bullo. Uyu munsi kandi muri uku kwezi yakiriwe i Kigali ni Kinshasa ndetse na Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa RDC. Uyu bro kandi ubwo ari Kigali yabwiye itangazamakuru ko Trump ashyigikiye ko amahoro agaruka hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibihugu byombi kandi bimaze igihe bidacana uwaka kubera nyine amakimbirane amaze igihe abera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nimuje kandi aho ingabo z'igihugu zirwana n'umutwe wa M23. Cyesasa kandi ibi bihugu birimo Amerika bashinja u Rwanda kuba ari rwo rushyigikiye uyu mutwe wa M23 ndetse buro ndetse mu kindi kiganiro heruka guhagarara itangazamakuru cyangwa se press yagiranye n'itangazamakuru yasabye u Rwanda guhagarika ubufasha kuri M23 ndetse no kuvana ingabo zarwo zose ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu mujyanama kandi wa Trump kandi yagaragaje ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ari ikibazo gikomeye gikwiriye gukemurwa mu biganiro bihuza u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse ibibazo by'uyu mutwe ndetse byaganiriweho na Perezida Paul Kagame. Yavuze ati rwose twaganiriye kuri FDLR n'ibibazo ishobora guteza. Iki ni igice gikomeye cy'amasezerano y'amahoro, ni ikintu cy'ingenzi ku ruhande rw'u Rwanda kandi ni igice cy'ingenzi kuri gahunda y'amahoro. Mu mwaka ushize ubwo u Rwanda na RDC bari mu biganiro bya Rwanda, bari bemeranyije kuri gahunda yo gusenya FDLR gusa birangira bidakozwe. Uyu ni mu gihe kandi uyu buro yagaragaje ko Amerika ishyigikiye uyu mwanzuro kandi ko izakomeza gukorana n'impande zombi mu birebana no kugira ngo FDLR isenywe. Yashimangiye ko igihugu cyabo cyashyigikiye ubusugire bw'u Rwanda ndetse na RDC. Yavuze ati nk'uko nabivugiye mu kiganiro nagiriye n'abanya makuru i Kigali, icyo dushaka no kubwigenge ndetse n'ubusugire bw'ubutaka bwa buri gihugu bikivugwa si kimwe gusa ahubwo ati bwubahirizwa. Yunzemo ati buri wese akwiriye kumva amerewe neza hashingiwe kuri ayo mahame kandi nta ukwiriye guhungabanywa n'ibyo bibazo cyangwa se ibyo mu gihe kizaza. Reka nkubwire ko rero ngo Imana yategetse umuramyi wo muri Kenya gutanga ibiringiti muri Kongo witwa Ole Willy, uzwi cyane mu muziki n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Atangiye umurimo w'imushya wo gufasha ndetse no gukomeza urubyiruko muri Afurika. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Tuko cy'iwabo, ndetse kandi uyu muramyi yavuze ko yakoze ibikorwa by'ubugira neza ndetse muri Repubulika Demokarasi ya Kongo RDC, aho yifatanyaga n'abaturage mu bakeneye nyine yaba ibifatika ndetse akanababwira ubutumwa bwiza. Ole Willy kandi yavuze ko nubwo hari ibibazo bikomeye nyine cyane by'umutekano muke abimukira benshi muri RDC, yakomeje umurimo we kubera kwizera ndetse no gufatanya n'abandi bafatanya bikorwa. Yavuze ati twahuye n'ibibazo by'ubwikorezi mu kugeza ibiribwa n'imiti ku bantu, ariko kubera ukwizera nyine twageze kuri byinshi nubwo ari bito.
akomeza avuga ko ibikorwa ari ugukora nyine yabitegetswe n'Imana mu rwego rwo guhesha umugisha nyine abatuye isi ndetse bari mu bibazo. Uyu muhanzi kandi yavuze ko ari kwagura ibikorwa bye ndetse n'ibindi bihugu nka Eswatini, Afrika y'Epfo, Ethiopia ndetse na Zimbabwe, aho azafasha mu gutoza abamisiyoneri bato. Yavuze ati ndashaka gukoresha impano yanjye y'umuziki nk'igikoresho cyo gukiza, kuyobora ndetse no guhindura ubuzima by'umwihariko ku rubyiruko ruhereye ndetse kandi ruherereye mu bibazo bikomeye. Kugeza mu mwaka wa 2026 Ore arateganya gukora indirimbo 200 z'Imana afatanyije n'abahanzi 10 bo mu karere ka Afrika kugira ngo nyine ahuze ubutumwa bwiza ndetse n'umuco. Reka mite nihuta kuri iyi nkuru cyane mubwiye ko umunyekongo yatakambiye Perezida Kagame amusaba kurekura General Laurent Nkunda. Umunyekongo witwa Manzi Patrick yatakambiye Perezida Paul Kagame amusaba kurekura General Laurent Nkunda umaze igihe afungiye mu Rwanda. Nkuko Nkunda w'imyaka 58 kandi y'amavuko yabaye nyine mu buyobozi bukuru bwa AFDR ndetse na RDC mbere yo gushinga CNFDP, yabereye umuyobozi nyine mukuru mbere yuko atabwa muri yombi. Iyi CNDP kandi niyo yavuyemo M23 kuri ubu imaze imyaka 3 nyine mu hafi n'igice muri iyi ntambara n'ingabo za leta Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru kandi itangajwe ku gitangazamakuru bwiza.com ivuga ko muri Mutarama 2009 nibwo General Laurent Nkunda yatawe muri yombi n'u Rwanda, aho kandi yageragezaga guhungira mu karere ka Rubavu. Kuri ubu imyaka imaze kuba 6 nyine afitwe n'u Rwanda. Manzi kandi mwibaruwa ifunguye yandikiye Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kuva muri 2009 General Nkunda yatawe muri yombi atahwemye gutanga gahenye nyine ndetse no kugaragaza ikinyabupfura. Ati kuva muri 2009 General Laurent Nkunda yagumye mu Rwanda, muri iyo myaka yose yerekanye kwitwararika, ukwihangana ndetse no kubaha cyane ubuyobozi bwawe, ashyira hazaza he mu maboko yawe, yuje ubwenge ndetse anizera ubushobozi bwawe. Uyu munyekongo yavuze ko kuba uriya general nyine mu busanzwe wavukiye irucuru muri Kivu Amajyaruguru amaze igihe kirekire acecetse bitavuze ko nyine ntacyo yabikoraho, ko ahubwo ngo bishinze imizi ku ndangagaciro n'ikinyabupfura ndetse no kuba afite. Manzi kandi yamenyesheje ko abanyekongo nyine mu bwoko bw'abatutsi, abanyamurenge ndetse n'abahima kuri ubu bakeneye General Laurent Nkunda kugira ngo nyine abakize ubwicanyi bukomeje gukorerwa na leta ya RDC. Ati ni umugabo ufite ubushobozi yihariyeho wo gukora ubukangurambaga, guhuza ndetse no kuba icyitegererezo bitaganisha ku macakubiri ahubwo biganisha ku cyubahiro, ubumwe ndetse n'ubutabera. Uyu Manzi Patrick kandi mwibaruwa yandikiye Perezida Kagame yamushimiye kuma mu myaka 30 ishize u Rwanda rutarahwemye gucumbikira abanyekongo bagiye baruhungiramo ndetse nyuma yo kujujubywa. Nimenye kandi ati muri iryo curaburindi ijwi ryawe n'imiyoborere y'u Rwanda biracyari ikimenyetso cy'ikizere. Iyo hatabibe icyemezo cyawe ngo mu myaka irenga 30 ishize ucumbikire nyine ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo, abenshi muri twe bakabaye batagifite ubuzima hazaza ndetse n'inkuru waraturinze mu gihe nta wundi wo kubikora twari dufite. Manzi kandi yanashimiye Perezida Paul Kagame kuba yarahagaze hagati y'urupfu n'ubuzima akarokora u Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi ndetse umurage we ukaba wararenze imbibi z'u Rwanda. Yavuze ko nubwo bimeze bityo kandi kuri ubu abanyekongo bafite inkomoko mu Rwanda bakicwa ndetse kandi bagasahurwa ndetse bakanatotezwa. Yavuze ati iyi niyo mpamvu twongeye kugutakambira ngo ubivange ku mitima nyine, ubivanye ku mutima ndetse no mu buyobozi bwawe, ufashe kugarura mu mahoro mu cyubahiro General Laurent Nkunda iwabo. Umusanzu we kandi ntiwaba uri mu bwigunge, ahubwo uzahuza n'abandi nyine baharanira amahoro, ubwiyunge ndetse no kubaka imiryango yasenyutse. Ijwi rye cyari ingenzi, kubaho kwe cyafite ibisobanuro, ubutumwa bwe ntiburangira. Gusa twabwira ko muri 2012 ubwo Perezida Paul Kagame yagiranaga ikiganiro ngaruka kwezi n'itangazamakuru, yavuze ko u Rwanda rwafashe Laurent Nkunda kuko ngo rwari ruzi ko bizafasha mu gukemura ikibazo cyari kirubangamiye, dore ko icyo gihe hari abanyarwanda bakoze jenoside bari bakiri muri Kongo. Hanyuma nk'uko rero nuko byifashe, ubwo turaza kureba niba hari indi update iraza gusohoka akuri iyi nkuru. Gusa kandi akumenyesha ko ibyo bikomeje kuba n'ubundi mu gihe nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kugaragaza ko ngo nta gahunda afite ngo yo kuba yagirana ibiganiro na M23 niko mbere byari bimeze, ariko kugeza ubu twamaze kuba twabona ko yamaze kuba yagirana ibiganiro na M23 ndetse kandi yewe yamaze kugaragaza ko yiteguye tayari kuba yagira ibiganiro, ndetse kandi na Amerika ikomeje kugaragaza ko yakomeje gushima ibiganiro leta za Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje
ikomeje kugirana na M23. Hanyuma rero reka mbashimire cyane nsubira kuzi mbijyana abantu natwe ndabashimiye amakuru yo nakagaruka kuri Trend Nova TV. Mbibutsa ko mudukurikira kuri YouTube, kuri X ndetse n'ahandi hatandukanye hose twitwa Trend Nova TV. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.